gdje ste Tiber, ja sam Miloš Y2 i danas vam kažem zašto će Omčo da prestigne baku praseta. Znači, Omčo će kad tada prestigne baku praseta. Pitate se zašto? Zato što Omčo već ne snima najredovnije, a dobija brojne preglede na videima. Kao što vidite, 37 miliona, 1,2 miliona, 6,7 miliona, 6,1 milion, 22 miliona. Dobro da nije baš puno, zato što lik samo razbija sebi jaja, onda 2,4 miliona, 2,2 miliona, tako da, zato. A baka prase snima redovno, a ne dobija dosta pregleda, samo na ovoj njegovoj pjesmi dobije dosta pregleda, ali jebi ga, baka je baka, zato što on jednostavno njegove pjesme uvijek rasturaju. Ali protiv bake praseta su vijesti, dok znači protiv baka praseta ga svi napadaju. Svakoga napada, dok Omču nikoga ne napada, znači uopšte ga ne spominju Omču, što se tiče toga. Plus Omčo je humor, dok je baka prase neki drugi, ako se dobro sećam. Nije baka prase humor. Dok, znači to sam objavila, znači Omčo će kad tada prestigne baku praseta. Prije, ja mislim ima 2 dana od kada je Omčo imao 1.088.000, dok je baka prase i dalje stoji na 1.090.000, tako da kad će Omčo da prestigne baku praseta. Sad, ako baka prase počne da pravi drame, to ga jedino može spasiti. Znači, drame ga mogu spasiti 100%. Znači, mogu ga drame, ali ako baš brzo krene sa dramama, a ne sa prije... Krene baš brzo sa dramama, a ne prije 3 mjeseca ga Omčo prestigne. Znači, mora kad tad brzo poći sa dramama kako bi prestigao Omču, tako da samo ga drame mogu spasiti. Tako da ja se nadam da sam pomogao, nisam pomogao, ne mogu sad kažem zašto će, kako baka prasa može da se izvuče i Omčo kako može da ga prestigne. Tako da nadam se da ste uživali u videu, ako jeste stavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. A to da YouTuberi, uživajte mi i posjetite moj kanal, posjetite Vitin kanal, bude aktivista, on je baš dosta sad krenuo da snima, a mi se vidimo u sljedećem videu. A to da uživajte mi, stavite like, share, subscribe, podijelite video i